Matthew 27 evesini lika-11 yaku 26. Wasithola ukuthetha kwecala likaJesu. Kepha uJesu wayepha umbusi wabuza wathi, wena uyinkosi yabaJuda na? uJesu wathi kuye, usho. Kwathi lapho abapristi abakhulu namalunga bamthosa icala, kaphendula ngalutho. Khona uPilato wathi kuye, awuzwa yini okungaka abakufaka sangawe na? Akasamphendula nakwelilodwa izwi. Umbusi waze wamangala kakhulu, kepha ngumkhosi umbusi wajwayelekile ukukhululela isixuku isiboshwa sibesi esasisithanda. Ngaleso sikhathi babe nesiboshwa esidumileyo esithiwa uBaraba. Ngakho sebemuthele uPilato wathi kubo, nithanda ukuba ngimkhulele bani na? uBaraba nokuba uJesu othiwa uKristu na? Ngokuba wayekwazi ukuthi-ke bamnikele umhawu esahlezi esihlalweni sokwahlulela umkakhe. When the ladies come in again, very important verse, where uwesifazane evela khona umkaPontius Pilato wathumela kuye wathi, ungabi nandaba ngazibandakanye nalo muntu kulungile, ngokuba ihluphekile kakhulu namuhla naye ephushini. Kepha abapristi abakhulu namalunga bancenga isicelo ukuba sicele uBaraba simbulale uJesu. Wayesephendula umbusi wathi kubo, nithanda ukuba ngimkhulele kuphi laba ababili na? Bathi uBaraba. uPilato wathi kubo, pho ngimenze njani uJesu othiwa uKristu na? Bonke bathi bakampethele esiphambanweni. Wayesethi ngokuba kwenza ububi na? Kepha babebeze kakhulu ipressure ya-increase. Makabethele esiphambanweni. Pilato sebona ukuthi-ke akanakwenza lutho, nokuthi-ke isiphithiphithi sesala. Wathatha amanzi wahlamba izandla
anginakhala egazini lomuntu thatheni mina siboneleni mina abantu bonke basebethi igazi lakhe malube sesandleni sethu naphezu kwabantwana bethu wayisikhulu wabakhulela uBarnaba kepha wamshaya uJesu wamnikela ukuba ubethele isiphambanweni izwi lenkosi lisho njalo. Nansi indaba yokubethelwa kukaJesu engithanda ukuthi-ke nawe namhlanje uyithathe uyibhekise kuwe uyifake ecathulweni zikaJesu. Banye bethu sinamacala esiwenzile kwabanye abantu. Banye bethu asinamacala esiwenzile kubantu, kodwa-ke amacala ayasilandela. Abanye balwanani namacala abangawazi banizivesi kahle namhlanje. Yithi-ke leli gazi likaJesu alibe sezandleni zethu nabantwana bethu, which means nawe namhlanje you're fighting the decision eyathatha ukhulu wakho, the decision eyathatha ukhulu wakho, the decision eyathatha indlu lakho namhlanje iyakulandela. Uthula lapha sithola uPontius Pilato unamandla okukhulula uJesu. Uma ngizwa ezwini likaBarnaba ukhuluma ngendaba ukuthi-ke wahamba waya naye enqabeni, wambuza uthi ndoda, I can release you. Isho ukuthi-ke wena ngenze njani? He didn't answer. Ngoba noJohn nabavangeli bakhuluma linye ivangeli kodwa different views. Namhlanje uyabacela laba bantu laba ukuthi-ke umenzi wokubi akhulume. Ngathi ngiyabona ngikhumbula ithi ngangena epolitikeni sisesontweni cishe ngenza umfanekiso wezepolitiki sala eMzansi. Kodwa-ke lambona ipolitiki yalaphaya uPilato ufuna ukuba uclean slate kaKesari, because not uyabheka lana uzohamba ama-trial angu-6 uJesu ule umixwa le nale kuKesari uKhayifasi umixwa le uPilato awu-3 wasenkonzweni akhonza kuyo amaJuda. Awu-3 bamthatha bamkhulula bambikeza ebantwini. The civil case iyaqala, the mob justice. Manje engubonayo uJesu uzohamba nendlela ezikhululela abafundi ukuthi-ke bafika esiphambanweni bamshaya endleleni bamkhahla. Akenzanga lutho. Kukhona abantu la engibazi nengabazi abenzanga lutho olubi, kodwa bahlezi beqhekwa, uhlezi khululwa nabo. Kodwa uJesu wasikhombisa ukuthi noma kunjani kuyahambela. Baze bayamthatha bamhambisa endleleni yehlazo. Kuthiwa loya mgwaqo usekhona namanje, bathi iVia Dolorosa, umzila wehlazo. Abatranslator kungcono bathi-ke umzila wehlazo. Uthi uma ehamba lapha umuntu ethole isiphambano abantu bebuka bayasho ukuthi akasana ukubuya lapha. Abanye bayasho bathi nasi esinye isigebengu, yindlela ye-humiliation, ukufa kwehlazo. Uhambe uthweswa izinto ongazenzanga, uhambe ukhulunyelwa umama into ongayishona, uhambe uthathelwa izinto ozisebenzele kanzima. Ngifisa ukuthi-ke namhlanje
mawusuka seliphinqa itshe wejisa izinto ezikhulunywa la uthi ulahle nabantu uthi nasifika lapha endleleni bacabanga ukuthi ke uhamba endleleni ehlazo kanti ke there was a purpose yokuhamba leyo ndlela. Bheka ukuklina indlela yehlazo ayikline ukuze isale igcwele ukuze isiboshwa sikhululwe abahluphekeleyo bangasala kuhlupheka futhi. Wena uthini namhlanje? Udele imali yakho, udele umthoko wakho, udele yonke into